ইয়াতে 8 ৰ 3 নম্বৰটো আমি উঠাই লৈছো log a হোল কিউব মাইনাস log b হোল কিউব log a by b log ab হোল স্কয়ার মাইনাস log a log b ইয়াতে লেফট হ্যান্ড সাইড আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইড মান সমান বুলি দেখুৱাব লাগে লেফট হ্যান্ড সাইড আছে log a হোল কিউব log b হোল কিউব ইয়াতে a কিউব মাইনাস b কিউবৰ সূত্ৰ আছিল a কিউব মাইনাস b কিউবৰ উৎপাদকৰ সূত্ৰ কি আছিল a মাইনাস b হোল কিউব a minus b into a square plus ab plus b square etu to tami bhangi dile log a minus log b into a square orthat log a whole square ab orthat log a into log b plus b square orthat log b whole square ইয়াতে log a minus log b to ভাগৰ সূত্ৰ অনুযায়ী log কমন ললে কি আহিব a divided by b অৰ্থাৎ log m by n equal log m minus log n আছিল আমি সূত্ৰত পাই আহিছো log a square ইয়াতে আমি a plus b whole square সূত্ৰত আনিবলৈ যত্ন কৰিম log a square plus 2 log a log b ইয়াতে log a log b এটা আছিল আমি বঢ়াই দিছো দুটা আৰু এটা যোগ কৰি দিছো গতিকে আৰু এটা কি কৰিব লাগিব মাইনাস কৰি দিব লাগিব minus log a into log b ইয়াৰ পৰা আমি আনিব পাৰো log a divided by b এইখিনিৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো log a plus b whole square সূত্ৰত কৈছে log a square plus 2 log a log b plus log b square অৰ্থাৎ log a plus log b whole square minus log a log b ইয়াৰ পৰা log কমন ললে log a log b ইয়াতে log কমন ললে কি হ'ব log ab whole square minus log a into log b right hand side the left hand side equal right hand side এই গৈছে 8 6 2 উঠাই লৈছো ইয়াতে এটা অংক বাদ দিছো মই 8 ৰ 4 টো তাতে অলপ মিস্টেক আছে দুবাৰ ইকুয়াল চিহ্ন দি আছে ইয়াতে লেফট হ্যান্ড সাইডত ইকুয়াল চিহ্ন যেটো দি আছে তাতে প্লাস কৰি দিনে লগ কমন ললে এটো হৈ যাব ইজি আছে কিন্তু অলপ ডাঙৰ হ'ব গতিকে মই এটো এৰি দিছো 8 6 টো মই উঠাই লৈছো লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল ৰাইট হ্যান্ড সাইড প্ৰুভ কৰিব লাগে সো লেফট হ্যান্ড সাইড কিনি ৰাখিলো ইয়াতে ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো log a to the power m into 1 যেটো log a to the power m পূৰ্ণ হৈ আছে 1 by log ab to the power m আছিল ইয়াতে log ab to the power কি আছিল m ইয়াতে ভূমি হলাই দিলে যিকোনো লগত log x to the power z যদি আমি এটো log z to the power x লিখো তেনে লগত কি আহি যায় হদায় 1 আহি যায় 1 divided by log z to the power x গতিকে log z to the power x ক 1 by log z to the power x ক আমি লিখিব পাৰো log x to the power z গতিকে এটো ভূমি 1 by যেটো আছে 1 upon log ab to the power m গতিকে m ভূমি টানিলে ওপৰটো উঠি যাব ইয়াতে log a to the power m log m to the power কি আহিব a b log a to the power m into log base m যেটো a b ইয়াতে base a আছে গতিকে log a b পূৰ্ণ ঘাতাংকৰ পূৰ্ণ সূত্ৰ অনুযায়ী log m to the power a plus log m to the power b log mn equal log m plus log n ঘাতাংকৰ পূৰ্ণ সূত্ৰ ভূমি এফালে যেটো থাকিব হেইফালে ভূমি সমান ভূমি আহিব পিছৰ লাইনটো লিখিছো ইয়াৰ পৰা আমি এতে লিখিব পাৰো log a to the power m log a to the power m এতিয়া
এই দুটাৰ লগত পূৰণ কৰি দিলে log a to the power m into log m to the power a plus log a to the power m এটোৰ লগতো পূৰণ হ'ব log a to the power m into log m to the power কি আহিব m to the power a plus log a to the power m into log m to the power b ইয়াতে log a to the power m into log m to the power a equal 1 হ'ব কাৰণ log m to the power a আমি ভূমি হলাই দিলে 1 by log a to the power m আহিব দুটা কেনসেল হৈ ইয়াতে 1 থাকিব তাৰ পিছত log a to the power m log m to the power b লিখিলো হৈছে ইয়াতে 1 plus ইয়াতে log a to the power m to the power b এটো সূত্র আছিল ইয়াতে ঘাত আৰু ইয়াতে ভূমি সমান এংগেলি সমান হৈ আছে গতিকে ইয়াতে ওপৰত b এর তলতে আহিব তো সূত্র আছে log ab equal log a to the power t into log t to the power b সূত্র আছিল সো এইখিনি প্রমাণ কৰিব দিছে 1 plus log ab right hand side left hand side আৰু right hand side ৰ মান এতিয়া সমান হৈ গৈছে এইখিনি কৰিব দিছে ইয়াতে 8 5 টো আমি উঠাই লৈছো দেখাব লাগে লেফট হ্যান্ড সাইড ৰ মান 1 দেখাব লাগে গতিকে লেফট হ্যান্ড সাইড বাৰে লিখিলো ইয়াৰ মান আমাক কি দেখাব লাগে 1 দেখাব লাগে গতিকে ইয়াতে আমি ভূমি হলাই দিম log xyz সবকিটা ভূমি xyz টো টানিম অর্থাৎ ইয়াতে log xyz equal x 1 টো উঠি যাব এতিয়া ভূমি হলাই দিছো যেটো log xyz ঘাত y আহিব ইয়াতে log xyz ঘাত কি আহিব z এতিয়া log x log y log z আছে আৰু সবকিটাৰ ভূমি কি আছে xyz অৰ্থাৎ ভূমি সমান আছে এতিয়া আমি log কমন লব পাৰো log xyz ওপৰত কি আহিব এতিয়া সবকিটা কি হ'ব পূৰণ হৈ যাব x into y into z অর্থাৎ log xyz ঘাত xyz আহিব ইকুয়াল কি হ'ব 1 রাইট হ্যান্ড সাইড যেটা আমি পাইছো log a to the power এর মান কিমান হয় হলে 1 সূত্র অনুযায়ী